17.7.2022. Selo Turovi povod na Treskavcu i njene vrhove. Evo ga, sistemsko uništavanje šume. Gledaj šta su radili. Katastrofa. Iznad nas Kožljen. Ekipica. Idemo prema Sustavcima laganini. Sad smo došli do planinarskog doma Sustavac. Trebalo nam je neki 37 minuta. A idemo put runolista. Malo osvježenje, nasuli vode. A nakon sat vremena nalazimo se kod planinarskog doma Runolist. Još uvijek idemo makadamskim putem koji će nas dovesti do Podnog Libavca. Samo da te snimim! Samo da snimim prave planinare kako dolaze. Ovo je, samo da vidim da vas prebrojim. Ovako se ljudi ne planinari. Nakon sat 45 minuta došli smo do Glibavca. Sljedeća podstanica je Šišan. Tu ćemo se odvojiti prema vrhu Klekova Glavca. Pred sam izlazak na Šišan, ekipica. Puni sastav. Evo i Belme. Nemoj trčat polako, Belma. Ne možemo ni mi više. Ovo se ipak tebe tiče. Ti voliš da diraš ove zmije i maltretiraš. Evo nas na Šišanu. 2 sata hodanja. Put Klekove Glavce. Čabe, Pašnje, planine, Ževigrada. To nam je cilj. A vidjet ćemo kako će nas poslužiti snaga jedne ekipe na Šišanu dole. Veliko jezero, bivak ekološkog planinarskog društva Treskavička jezera, ekipica, Neca, Keno. Mi idemo dalje. Ovi malo što su roviti, on će ostati na Velikom jezeru. A dokle ćemo mi dobaciti, nastavak slijedi, vidjet ćemo. Izlazak iznad Platnog jezera, put konjskih vrela, lagano. Idemo. Ima žari. Ima materijala. Ali evo brzo ćemo izaći na konjska vrela. Tu će nas već očekivati niže rastinje, kamenjar. Nalazimo se na konjskom vrelu. 2 sata 47 minuta. Iza nas ostaje Lupoč, Nikolne stijene, konjsko vrelo, ekipa.
Treskavica poznata po svojim vrelima, kažu da ih ima 365. Blagodat. Konjsko vrelo. A sad ćete vidjeti na kojoj nadmorskoj visini. 1750 metara nadmorske. Ušvrla vrela su na 1900, ja mislim. Čabanske stijene. Pravo nam je Dževigrad. Hercegovačka vrata. Evo nas na suhoj lastvi. Suha lastva. Idemo put Klekove Glavice. Zbog opasnosti od mina morali smo zaobići ovaj dio, inače smo mogli upraviti direkt. To možda kad snijega ima takvo nešto se smije se usuditi, ali sada ne bismo. Zatim ćemo ići preko grebena Čabanskih stijena do vrha Pašna planina. Planinski čudi. Začas magla. Sad pa sad. Ispred nas mali treskač, veliki treskač. Izlazak na treskački vrh Klekova Glavica. Ja i Neca. Ostatak ekipe je krenuo prema Pašnu, neki su na Velikom jezeru. Pogled! Evo ga. To je to. Dole ispod nas se ne vidi Veliko jezero, Platno jezero, lijevo Bijelo jezero, Hercegovačka vrata, Dževigrad, Barce, Popaljeni Kuk, Čabanske stijene, Pašna planina, suha lastva. U daljini mali treskač, veliki treskač, ispod njih vozno polje, solidna vidljivost. Idemo lagano put Pašne planine, ja i Neca. Keno nas je izdao i ostavio kad nam je najteže. A gdje idemo? Evo ga, vrh Pašna planina, preko Čabanskih stijena, takozvanih. Poslije put Male Čabe, Dževigrad, a ko zna kakvi li su gospodnji putevi. Ekipica na Pašnoj planini, to je to. Idemo na Čabu. Čaba sljedeća stanca. Evo nas. Od Male Čabe, najvišeg vrha Treskavice. Vjetar. Čaba. Idemo lagano. Čabi malo duži odmor. Pauza neka za jelo. Možda neki pola sata. A onda put Dževigrada, Opaljenog Kuka, Kote 1048 i Barica. I sad tim bi zaokružili današnji povod. 7 od 7. Neko iz ove trans ture. Ovo je naš čata, pisar stari, Neca. Neca, pisar stari. Šta nam to pišeš, Neca? Evo 17.7. Evo, povodili dvije tačke. Nemoj te tačke sam zaboraviti. Ne. Alem, Mirza, Keno, Zajm, Čaba.
nakon 6 sati, silazak sa Čabe. Idemo put Ušljivog Brela, a zatim put Ževgrada. Moj drug Keno, Ahbab. Ahbab, Čuj drug. golemi Ahbab. Čuj drug, može li drug? Ahbab, golemi. Ahbab. Stijena, Kuprić, Neca je tu. Idemo put Hercegovačkih vrata. A evo i tu su, oni nemaju još 20 metara. Malo ovoga kamenjara, sipara. Svega ima. Kuprić. Kuprić. Šest sati 47 minuta hodanja lagano. Evo nas na Ževgrad. Smo sve išli, to ćemo vam jedan drugi put sve saopštiti. Uglavnom bili smo na Klekovoj, preko Čabanskih stijena, Pašne planine, Čabe, Ževgrada, sad opaljeni Kuk, idemo put Barica. I bit će to 7 od 7 ili Transtura. Imat ćemo malu pomoć prijatelja, on će nas pokupiti na Dujmovskim brdima jer nam je polazna bila iz Turova. Neko će nas nazvat budalama. Neko će reći svaka čast, momci. Ipa, vala, moglo si sa nama. A Ipa, to mu je želja bila i on je uvijek je imao želju tu da ovo nešto odradi 7 od 7, ali Ipa, obećao sam ti da ću prije tebe to uraditi, a i Neca, 2 godine čovjek planinari i 10 godina, a on podere ovo, pa ti vidi. Tačno je 6 sati, ili ti 6 vrhova treskavičkih. Ja i Neca smo trenutno na koti 2048, 6 od 7. 6 od 7. Gdje smo bili? Evo, kamera će pokazat. A gdje ćemo biti? Ostale su nam još Barice. Tako je. I onda ćemo se spustiti u Dujmovskih brda i nadat se da će nas ove naše kolege tamo dočekat sa pečenjem. Jest. A mi ćemo ovdje još da se usikamo, tu smo znači na koti 2048. Evo ima jedna piramidica, druga piramidica. Tamo nam je veliki oblik koji ne ulazi u challenge. Evo nas pred izlazak. 7. javljanje. 7. javljanje, 7. vrh Barice. 2062, 2065, nije ni bitno. Kako smo došli do ove ideje? Ja i Neca smo malo nešto dumali. Ljudi odu u kafanu i kažu daj im turu pića.
I onda poslije izvjesnog vremena kaže daj mi još jednu turu. Onda opet kaže daj mi, mogli smo još jednu, jel da je Neca? Jest. Tako smo mi nešto slično. Slično Hoćemo tome. kaže nećemo, hoćemo još jednu. Nećemo, hajmo, hoćemo otići do Dževigrada, može Dževigrad. Poslije Dževigrada opaljeni kuk, može opaljeni kuk. Mogli smo vala baciti do Kote kad smo već tu. Helem, ne se, mi smo ti neki planari iz kafane. Kafanski planari. Šalim se. Dakle, a vrijeme nas služi ekstra. Vrijeme nas je poslužilo, super. Sunce, vjetar, nije moglo bolje. Evo nas. Barce. To je to. To je Neca. Bravo majstor, bravo bratko moj lijepi, hvala. To je to. Hvala. Nema na čemu, hvala tebi na družbi. Hvala. Tako završavaju naši usponi. Zagrljaj, pozdrav. Slikanje, klopa, piće. I zahvala Bogu. I Bogu zahvala na finom vremenu, finom danu. Na zdravlju. Krenuli smo lagano s Barica, povratak. Atmosfera na nivou. Atmosfera na nivou, idemo lagano prema Prohinovom smetu, prema pećini Lednica, do Dujmovskih brda, pa vidjet ćemo. I ovako već na izmeku snaga javljamo se, možda zadnji put. Danas, ne do Bog, naši zadnji put danas. Ipak smo krenuli na Pazarište, tamo će doći Ipa po nas. Hvala mu za to. Hvala mu ko bratu. Skratili smo put sigurno za neki još dodatni 3-4 km nizbrdo. Skratit ćemo ako Bog da. Prošli smo Kućare i ovu Lednicu, izvor, tu smo malo se okrijepili i sad idemo do Pazarišta, a tamo nas Ipa čeka. Na Pazarištu nakon 1746 metara nadmorske visine i samo da kažem 11 sati okruglo. 11 sati okruglo, tura 20, haman 4 km. Ali ništa to ne bi valjalo da nam nije Ipe i Adise i njihovog vozila na 4 točka. Ljubi ruke Neca, Grli, brata, reci hvala, brate. Bratko, znači nikad mi niste bili draži sad što vas vidim, majke. Eto. Nikad vam se nisam volko obradovao. Volim vas, majke. Isto kako ti ruka. Sigurno. Biće dobro. Kako predevera, da.